i te ara tahi ko tū te kaharua pōtaka no te kaupapa Māori o Ruamata, te ara tuarua ko Anaru Taitoko, te kura o ngā rua hinerangi, te ara tua toru, ko Loris Baker no Opononi Area School, ara tua whā, ko Ray Jess, Huri Waka Masters Wetere no te wharikura o Maniapoto, ara tua rima Rise War no te Kaupapa College, ara tua ono Nick Ross no Taupo Nuiatia College, ara tua whitu Jonah Wiringi Southie no Francis Douglas Memorial College, ara tua waru Tyler Chi Riki no te wharikura o Maniapoto, ara tua iwa Diesel Taitini Taylor, ara tua Ngāhuru Colenso Manier, ara tua Ngāhuru Mātahi, Rani ana Huntley no te kura kaupapa Māori o te pihinga ka kono mai i Rangiatea. We have a black flag on the line, whānau. Back it up. Ara tua whā. Kei mua i te rārangi timatanga. Back it up, bro. Oh. We have a green and black flag, whānau. Ara tua whā, me te ara tua rima, ko puta mai i te timata. Pushing. Ara tua whā, rima me te ono. I think that's Reese War no te Kaupapa College. He is our leader as of now. Oh, it's a tight one, whānau. Oh, Wainara. Oh, I think it might be Nick Ross no Taupo Nuiatia College ia. Ara tua ono! Oh, ka pai koe. Nick Ross no Taupo Nuiatia College. Ka pai. Ka pai ta mama. That was a wicked final. It doesn't matter if I'm on the mic or not, I'm still shouting. Come on, Dad! Still getting excited, it doesn't matter. So, just absolutely amazing, bro. Oh yes, I think it was lane 5. Our leader coming across the halfway, but Nick Ross was able to peel these boys back. Can I get up the lines? You can say it loud. When I say up the, you say loud. Up. The results have come in. First place was Nick Ross. Second was Rise War. And third was Jonah Wiringi Southie.